Biyag ti tao. Kumusta ni Jenny, nanang? Di mo pigsaan tabusis mo, Bernard. Ah? Nakaturugan ta anak mo. Nasapa pa mo, nanang? Nabannog anak ay ayam. O sino ay ati kinayayam na? Ni manang mo akarin na. Talaga kay kat ni manang Karen ta anak ko One month. Adda ka na yun ti oras na para iti kaanakan na. Urain bati na kami ti ex ko. Nagasatak lata nanang. Nagasatak. Tadda kayo kin ni manang Karen amang tultulong kanya. Ading Bernard, buludok pa'y man ni Jenny. Agay ayam kami man. Nakaturugan manang. Riingam pa'y man biit, tagay ayam kami. Sapay inkarigatan ni nanang a pinaturog manang. San amabalin a basta riingan nalatan. Aya? Ala, dito'y aklaang na maturog. Anya? Dito'y siledyo pa'y laang ti pagturugak ading ko. Iti silid kulatan at ti pagturugam. Kasano nga rod ang mabantayak ni Jenny ngay? No sikat ti maturog diti silid ko manang. Ay na, di ka madanagan. Tano maipapan ka ni Jenny, saan kumot abay-bayan ading ko? Nanang, rumarakon. Nagananad ka Bernard anak ko. Gayam. Ura iti silid yu lang ti pagturugan ni Jenny intun rabi. Ne, apay ngay, kadamot sila diyo. Amangan ngamin numarabyanak nga agawid nanang. Papanamaya, wano overtime ka. At na patagalakad ko nanang. Sige nga ron, siyakom ti mga sikaso iti apo ko kanak ko. Agrubot kan, tapno saan ka maladaw iti trabaho. Nanang, awan ka diti madlaw mo ka ni Bernard. Madlaw ko nga. Kalaat mo iti pa nagbaliw na. Kasla, awan pa yan oras na para iti anak na. Gagangay nala siguro at tabi sikat nga rod ti kabsat mo iti trabaho na. Ay, sapay la kuman. Tapod no at trabaho ti pakakumikuman na, nanang. Anyat kayat mo asawan? Saan tayo mo't nga mo no anya ti taray ti panunot ti kabsat ko, nanang. Samay ibagbagaklaan mo't ati nadlaw ko. Di mo latan ikan iti dakasakay papanandag iti madmadlaw mo. Amangan no isupa ti pangrugyan ti saan nyo pagkinaawatan. Kaano ngay nga klonan nak, Lili? Nabayagan ngagdatdato nakin ka. Sigurado ka kadi apod no ti panagayat a marikrik nam para kanyak, Bernard? Agdato nakatiken ka, no saan ka ngay ayaten. Kinapod no na, makarik na akmutan iti panagayat para kan ka. No kasta? Aklo naman te ayat nga idatdaton ko kin ka. Wen, ay ayatan ka mat, Bernard. Oh, agyaman naklaw na Lili. Oh, Inarakop nakmutan iti nakairiruat. maragsakan naklaw na Lili. Kalpasan ti mano abula na panagdatdaton ko kin ka. Inaklon nakmutlangan. Narabyan ka anagawid, Bernard. Nag-overtime kayaw? Saan nanang? Nagdit kami tinobyak. Ay, no kasta. Adan nobyam. Wala nang. Pasensya kayo na. No saan ko ngayon bagbaka ka na kayo. Asino nga'y tinubyam anak ko? Ni Lili. Ka-eskwela aki da high school. Yam amok to kada kayo. Kahit amo na ti maipapan ka ni Jenny nga anak mo iti ex mo? Saan ba nanang? Saan ko pa yan ibagakin ko na? Ne, kasanon nga'y no di na maaklon nga dagayam anak mo iti ex mo. Saan mi pa na pagsaritahan ti may papaniti day tabanag nanang? Ibagak to, intundumteng ti umno a panawan. Ni nanang, da kayo manan mo ti mga sasikaso ka ni Jenny. Ni Bernard ngay, saan ka di pa'y anagawid? Rimwarte kabsat mo, anak ko. Napan siguro ay itayan tinubya na. Ha? No kasta? Adda manan nobya na? Adda kanumay. Kaeskwilaan na kanu iti high school. Anya? Ay, kunaktupay kat. Isumot lagayam amadlaw ko nga awanan ti oras na iti anak na.
At damot gaya man sa bali nga ayan ti atensyon na, nanang. Lili, anak ko. Sigurado ka ka din, iti dayjay anubiam. Ni, apay matakas na tinasalod sudyo, tatang. Kaya't ko lang ti makasigurado, anak ko. Amangan kunak no pagay-ayamam mo't jay tao. Saan mo't Pudno ti panagayat a marikriknak para kan kuana, tatang. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Ay kat mayat nga rod ano kasta anak ko. Saan kayo mutin nga ubeng? Di kay madanagan. At damatan plano mi para iti masakbayan mi adwa. Nasayaan, tasimang putkan, Bernard. Manang, ada ka diti bagam? Pudno ka di tinaibagan ni nanang? Ada ka nung nobya, mading ko. Pudno tinadamag mo, manang. Sino nga itinobyam? Nilili, manang. Ti ka eskwela kid high school. Kat naibagam ka di kan kuana, ti maipapan iti anak yu iti ex mo. Awan pa iti plano ka mang ibaga, manang. Anya? Ay, kaano nga ibagam ti amin kan kuana, ading ko? Saan pa nga ita, manang? At danto ti panawen. Ngamjak pa'y sigurado no kaano. May mayat mutlaeng no maamuan na. Iti kasta, kat amom no anya ti rumbang nga aramidam. Narigat mat, no dumteng ti aldaw a plano yu ti agkalaysa ka. San nagayam ama aklon tinapalabas mo, ading ko. Ipakawat kung tuta amin kan kuana, manang. Ibagam ken kuana, ading ko. Ni Jenny nga anak mo tinakakaasi, no saan nga aklonon tinubyam. Anya nga rod ti planom ita, Karen, anak. Nang, sa pulok tinobya ni Bernard. No saan ang maibaga ni Bernard ti maipapan iti anak na. Siya ko na mismo ti mangnidanon kan kuana. Amangan mo't nuguraan na katikabsat mo. Amangan no panunutan na nga ununa ang manan ti plano na. Ay, adaken kuana nuguraan naknanang. Tapara mo't laang mo't ti pagsayaatan ti aramidag. Kasanon, no maamuan ni Lily ti maipapan ka ni Jenny, kat saan nagayam ama aklon. Ay, sa bagay, adamot kit di puntom iti dayta, anak ko. Iso na saysayaaten, no maamuan na, ita tanasapsapa pa nanang. Bernard, asino ni Jenny iti biyag mo? Ha? Ni Jenny, anak ko. Kasano ano mo ti mapapan ki ni Jenny? Ni manang mo mismo tinang ibaga kanyak. Apay nga ngayon limit mo ti maipapan iti anak mo iti ex mo. Mabuti nga klaang amin. Amang anong sinaanak no mamam ti mapapan iti dayta. Diyak kaya ti kasta, Bernard. Ha? Agpili ka. Siyak, wano ti anak mo. Di lang mabalin na duha kayo, Lily. May salang ti pilyam. Urayak ti desisyon mo tapno amok ti paglugarak. Kat no siyak ti pilyam, agnaid ka ni Jibalay. Ngam no ti anak mo ti pilyam, nasaysaya at lang agsinatan. Anya? Nanang, awan ka di pa ni Bernard? Awan pa'y matanak ko. Rabiin na. Ay awagan man kit day. Ang mga no nag-overtime iti trabaho na. Ay, ni Jenny, nakaturog ka din na? Wan, iti silid ko pa'y laang ti pagturugan na itaarabi eh. Ala nanang, kanayon samutin ang marabyan ni Bernard. Wan nga roda Ay awagan man kit day. Amuam no ayan na. O anya, nakadesisyon kan Bernard? Asino ti pilyam kada kami iti anak mo? Sika, Lily. Ay ayatan kalaunay. Diyak kahit ang mapukaw kay tibiyag ko. Okay, no kasta nga rod agnad ka ni Jebalay. Alaam nagiti gamit mo tapno inaldaw nga agkadwata. Di ka matanagan, nakasaritak ni tatang maipapan iti dayta banag. Kat imanugot, tadatamutan ka no iti husto nga edad. Imayak, taumay ko lang dagiti gamit ko, nanang. Ay, apa yan Bernard? Papanam. Agnaud ako ni tayong tinubiak, nanang. Anya, akat
Kasano nga ron ni Jenny ngay. Panawa mo, wan mo, ikuyog mo. Da kayo pa lang ti makamukin ko nanang. Diyak mabalin nga ikuyog. Anya, isukat mo ti anak mo iti dayja alilay. Ay etek ni Lily nanang. Kat ti anak mo, saan ka diyan napatagkan ka? Napatagmat kanyak ni Jenny nanang. Iso adi ka matanagan. Binulan amang ipaw itak iti kwarta para ken kuana. Ay na, kasimot ta apukok no kastagayam ti planom. Agpanunot ka kumapayan na imbag anak ko. Di Nanang. kag dardarasudos. Nakapangedeng akon. Kat pinanunot ko na yung bagti desisyon ko. Bernard, ading ko. Kasanon nga ni Jenny, no pumanaw ka. Ada ni nanang ang mga sigaso iti anak ko manang. Talo pa'y latitawan ni Jenny, ading ko. Masyan ka kumamat iti anak mo. Awan kumamat ka ti parikot. No saan nyo nga imbaga ti amin kinilili. Anya? No kasta? Saan na ang maaklon ti anak mo? Kasta ka di? Manang, Ay na Bernard, agpanunot ka man ading ko. Isukat mo ti anak mo iti babae akasta ti kapanunutan na. Nupod no nga ayaten na ka, maaklon na kumati anak mo. o sige. Da kayo pa lang ti makamukin ni Jenny manang. Nanang, agdardarasan ngamin. Bernard, mabitaang! Bernard! Eh, awanan. Pimanawan ti kabsat mo, anak ko. Agyaman lang unay. Tay manugot kay ti kayat ko ang mapasamak, Bernard. Wen, awan terong ba nga pagyamanang? Ay etan ka unay. Isong aramidak ti amin para ken ka. O sige, agi na ka nga rodan tamangan tayon no madamdama. Nagluto ak iti paborito matarakon. Agyaman ang Lily. Bumawi akan ka. Gaputa siyak ti pinilim, Bernard. Anya din nadamag ko. Nga ka no anak ni Bernard iti sabali a babae, anak ko. Agpay suday tatatang. Anya? Ngam siyak ti pinili na. Iso nga manugot nga agna dito'y balay, tatang. Kasano nga rod ti anak na no kasta? Sana bale, tadamot ni nanang na ang mga sikasukan kwa na. Mabalin mo nga si kaswan na latta. Bisitaan na no kasta nga day off na. Tatang, jak kayat nga da kay nagaw ko itatensyon ni Bernard. Ay. Saan anasaya at ti kasta ka panunutam Lili anak ko? Anak na dayjay. Saan anasaya at nga agawom amin nga atensyon ni Bernard? Ikamot ati pasit ti anak na kengkwana. Didak ngamin maawatan, tatang. Managing bubukod ka no kasta. Tilaang bagim ti pampanunutom anak ko. Ay, makamu kayo na niya ti sawan nyo. Basta siyak, naragsakak ta siyak ti pinili ni Bernard. Nanang, talo atawen ng tinapalabas si pimanaw ni Bernard. Ang maging gaita, di na pa'y pulos sinarungkaran ti anak na. Busy siguro anak ko. Ay, talaga kit di nga awanan bibiyang na iti anak na nanang. Di na pa yun mapawitan iti kwarta ti anak na. Ay, wan nga rod Sapay agis iskwelan ni Jenny. Ang wala, bayan nyo. Tasya kung ti aggastos para iti kaanakak nanang. Ay nahagyaman ak iti tulong mo iti kaanak ka manak ko. Nang, maasyanak ka ni Jenny. Iso adyak mabalin abay-bayan. Mami Karen. Ada ka di masapul mo, Jenny anak? Isuro nakman, mami. Tsak maawatan to'y homework mi iji pagadalan. Sige. Inumumpay tigatas mo, anak ko. Sakbay nga isurok no anya ti aramidam, Agyaman nak unay, mami Karen. Talo atawanan. Ang nagnaid ni Bernard diti balay tayo, anak ko. Awan ka diti plano na amang sarungkar iti anak na. Apay ay asang kay pagayo ti may papan iti anak na, tatang. Saan na ka di akailiw ti anak na? Apay kumakadaak mo tan iti biyag na. Unangam anak. Anak na mo lang dayjay. Panghaasiyo man, tatang. Saan man aday tatisang kay bagayo kanyak. Ta talaga masuro na kon. Diyak matla palubusan nga gawid day ja Bernard no bilang lang.
Kasla balod ni Bernard iti kastangar aramid manak ko. Imot mo pa yun ti anak na keng kuana. Maday ti kasta. No talaga maglang ay ayatem ni Bernard. Di mo bukudan ti pamatag ken atensyon na. Ikamot ay ti tiyempo na para iti anak na. Anyat maaramidak nga no syakla ang tikapat ganiti biyag na. Awan mabalin ko, tatang. Lola, saan ka di paya simangpot ni Mami? Rabiin nga mawan pa'y laeng. Nag-text itay, apok. Ag-overtime ka now. Ay, asino nga iti kadwa ka maturog, Lola? Maturog ka pa'y lang, ijesilid ko, apok. Diyak kayat, Lola. Ni Mami Karen ti kayat kuha kay da. No sumangpot ni mamem, di bagak nga itisilid ko mo ti pagturugan na. Urayak nga rod ni Mami Lola. Nala, mangan ka nga rudan tay text ko ni mamem. Ibaga kasapaan na tagawid. Nasayaat mo ta simangpot kan, Karen. Ni Jenny nga'y nanang. Maday silid ko, nakaturugan. Ururayan na kang amin itay. Aya, nangan ka din, nanang? Basit mo latkin na. Ala, agpulos kan. Tauray silid ko pala ang tipagturugam. Sigurado asapulan na ka ni Jenny no makarieng. Wen, nanang, agsyawarak pa'y biit sa akmangan. Nala nga rod, anak ko. Kumusta ti resulta ti check up mo, Lily? Masigog ka ka din? Ay, negative man ang ti resulta ti check-up ko, Bernard. 5 atawanan ngagdenden nata. Saan ka mo't ngagsigaw? Anya ti ko na ti doktor. Adda ka di diferensyam? Di ka man matagsawi ti kasta, Bernard. Anya, diferensyang ibagbagam mo't. Ne, di ka agungat Agdamdama kaklaang met. Makapainsulto ka ngamin. Sana nga putad-daputot mo iti sa balya babae akat kasta ti damag mo kanyak. Agpreno ka mabasit, Bernard. Anya, apay nga kasta ti bagbagam, Lily. Agsina talangan. Itian nga pa'y laga po nga ituloy ta ti relasyon tangay. No kasta gayam ti atap mo kanyak. Di bale tawam mo't anak ta. Ala, agimpaki kan ta pumanaw kan itamot langang. Malalala. Sorry nga, Rudan. No nasakitan kay tinaibagak. Sayang mo ti 5 atawa na panagdanada. No agsinatalattan akas laawan anyaman na. Sipod na maamu ka, nagadua malas ti simang bay kanyak. Panagkunakot si katimalas si tibiyag ko. Anya, kalpasan ti amin. Ti panangilapan ko gan ka. Atin nalikudak ti anak ko kapugan ka. Yung kastalaang ti aramidam kanyak, Lily. Kunak man no ay ayatan nak. Idi day ta, saan itan? Nauma akon. Nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Anya, please, pagsaritaan ta ko maitinasaya at daytoy. Diyak kaya't nga agsina ta. Ay, di mo manipilit ti bagim kanyak, Bernard. Di kan pagan ano. Oh, Bernard! Kumusta kayo manang Karen? Kumusta ti anak ko? Alala, sumra ka. Wag yaman manang. 5 atawan asaan ka nagpakpakita kada kami. Itaman pa yan nalagip mo ti agawid. Kalpasan ti panang panaw mo iti anak mo. Nagsina kamin kinilili manang. Anya? Oh, makitam da ita. Insina na kamutla ang ti babae anang isukatam iti anak mo. Basol ko manang. Namiris kong tibidtot ko. Saka lang makaamiris, idi agsina kayon. Basol ko manang. Hanggang di ka madanagan. Tapi nadakkel mi kininanang anasaya at ni Jenny nga anak mo. Patpatgan mi ni Jenny. Iso adi mi mabalin abaybayan ading ko. Wag yaman manang. Sulnitak ti ado anak kurangak iti anak ko. Anya ti kahit mo kanen, Jenny anak ko. Sa dino ti ayan ni Mami ka Karen. Napan nagtrabaho anak. Omega, igawan kay ti kanam. Wan? Anen, syaklatan. Kabailak ti agaw iti kanet.
Anak ko, palubusan ako mga sigasugan ka. Tasulnitak tinagkurahakan ka. Sige, agdi gusakpay. Jenny! Oh. Kaslawan patagkon iti anak ko. Nanang, urayan niya taramidak. Talagang adayo tirig na ti anak ko kanyak. Kay kaya't napay nanti na nakarin ngam siyak ng amana. Mano atawan asaan ka nagpakpakita kan kwa na anak ko. Nairuam nga minan animanang waka rin ti mga asikaso kan kwa na. Nanang, anya taramidak. Pasaksakit anak nukas jaya di manang karin ti berberukan na. Nga urad taak mo't nga amana. Di nakpay mawagan iti daddy. Ngamno ni manang karin. Awagan nakit din iti mami. Alakat ano usam nga ay aywan na anak ko. Amo nga do tinagkuranga kita anak ko, nanang. Pagbabahuyak tinaramid ko apan ang abando na kuana ide. Kahit ko kumati bumawakin kuana ita. Ngam, adayumat tun tirik na kanyak. Ala, aramidam ti amin nakabailam anak ko. Ubing pa ni Jenny. Patya ka maayayong matlaeng bayat ti panaglabas ti aldaw. Maikawalakit di dayjay, ta siyempre, italaeng manan na nagpakita kakankwana. Nanang, Nakaturugod ni Jenny iti silid mi. Ala, mapan kan ijay. Tasika, timang kaidakin ko na, Bernard. nungay sa pulan na kanang makariing. Makaamukan nga, grason kan ko na Kentap nagsubli ti si good arik nanakin ka. Kumana wakto pay lang inton bigat. Tapno maipamaysa na ti atensyon nakin ka nga amana. Masyanak mo't ken ka. So nga arami din tayo ti amin na pamuspusan. Tapno maipatig na ka manen ti anak mo. Agyaman ako na itawan patinggan na suportayo kanya. Manang. No kastoya nakaturog ti anak ko. Sa aklamada ni ti gundaway. Ang mga prusi ti ulo na. Kan mga rakop ken kuana. Tanakad atap at ngaminan kanya. Ipatpatigaw na yan ako. Sikati kapatgan kanya. Pakawanid na kuma. No pinanawan ka idi. Nakulapan lang ti panunod ko idi. Anak ko. Daddy, apay ngagsangsangit kayo ang mga papro si Tiulo. Anak, patpatkin ka. Ikarig, di ako numadayukin ka. Di kan panawan anak ko. Daddy, Sulnitak tinagkurangakin ka anak. Pakawanan na ko ma. Sakati kapat ganit ibiyag ko. Karig iti bagik. Adya ko nagbawing iti sa bali. Ipamay saklangan tatensyon ko kan kanak. ala, gustong Daddy. San kayo ngagsangit? Patpatgan kayo, mat. Agyaman ang anak ko. Nangagkumot lang na itakin ka, anak. Basta, saan kayo na pumanaw, ha? Please, Daddy. Oo, anak ko. Promise. Biyag, ti tao. Anya ti planom ita, George. Naitabon mo ni bakit mo. Jak paya mo manang miling. Pulos nga awan kwartami na ta naaramat matindi na ospital ni bakit ka. Ay, jak amukin ka. No apay aday tapay laang ag Grace ti nasawam. Pimusa yan ni Grace manang. Respeto langin kumakin ko ana.
Ay basol mo mutlaeng no apay marigrigatan ka ita. Amom nga da sakit jay tao iso pay lati pinilim ngay nasawa. Anya nga ita, naibos ti kwartam, takanayon mo tamo ospital, nailumlum ka pa yan iti utang. Awan pagbabawya ka ni Grace ti nasawak manang. Dayta, ti Jack kayat ken ka, George. Sipud pay awan ti denggem asaw. Pay, ngay bagbagami kin ni nana ngagsapul kay ti sabali, ngem anya tinarabid mo, sinikugam ki di dayta Grace. Nabayagan na panahon da jay manang. Dadakkelan da piya ken Vincent. Kas makita mo't. Wan ngem no husto ko maababa iti pinilim, o di adda kumamot ti katulungam ita. 15 pay laeng ni Pia, ni Mot Vincent, 10 na pay laeng. Nasapa ka na balaw. Awanan ti katulungam ita, tapi musay ti asawam. Sana pagayatan ti asawak ti maaddan iti kas niya sakit manang. Day tatibiyag a pinilim, iso atak diram. Awan tinamnamaem at tulong kanyak. Kasanun ti panagadal mi ita, tatang. Ituloy yung lata anak ko. Awanan kwarta tayo. Ikarigatak ti trabaho anak. At dapay kanuutang yu ko na ni Auntie Miling. Makabayad tayo to ka di. Sigurado marigatan tayo. Awanan ni nanang akatulungan nyo. Kabaalan tayo dito anak ko. Agbalin tayo anatib ker. Uray anya pa'y apanubok ti sumangbay ka na tayo. Mangan tayon, tatang. Tapno saan kami amaladaw iti pagadalan. Nakaidasara kun iti kanan tayo. Ay, pasensya ka na anak ko. Nabannuga ka nagtrabaho iti kalman. Isa, naaldawa anak. Okay laang, tatang. Maawatan mi mat. Tumakder kayo nga rodan di tatagur urayan ni Vincent iti kusina. Hindi po isa lang mati ka ng tayo anak ko. Adupay mat ti asin kan mantika tayo. Mabit lang Ni, apay day ta kwarta, tatang. Mapanak labit iti tersena anak. Gumatangak iti sidaan tayo. Gumatangak man iti sardinas na natilya. Jay dakal wenno basay. Basit lang nana. Isumat ni pakaanayan ti kwartak. Ay, umanay ka di day ta si daan yaw, George. Wala na. Sa bawak tapno umado. Ay, ikan kalaangan iti libre a noodles tapno adda inahayon yaw. Ay, saan na na? Nakababain mo't. Ang mga no, malugi kayo. Ay, manulaang mo ngay dayta. Tulungan kayaw tanasingad agayam kaw day di Grace. Ay, wang gayam. Apay diyo padasan ti agkidaw iti tulong ken ni Miling akabsatyaw. Bak nang dayjay saan ka day? Kabalak pa mo't nana. Talo atawan gaya mong tinapalabas, sipod pimusay ti asawa ni Uncle George, Mami. Anya kumaitalay lani. Kumusta mo't nga tada Uncle George si Jay? Diya ka mo Awan ka di ti plano yo, amang sarungkar kadakwada, Mami. Awan. Isumot laeng nga dinadenggen no damay bagaken kwa na. Kasanumot ngamin, Mami. Tilaangan napasamak iti asawa na, tisang kaibagayo. Siyempre, maumamot jay tao. Iso nga awan ti mapabasol na no di isumot laeng anak. Dagiti kamali a desisyon iti biyag ti makagapo no apay akasta ti sitwasyon na ita. Awan tinamnamaan na kanyak. Graduation ni Pia inton Biyernes saan ka day, George? Wala na. Parikot ko nga ti suot ko. Anya ti size mo aya? Anya ti size ti sakam, ta pabuludan ka. Adaw ti sapatos nila kay, mabalin mo abuludan dagita. Saan na nana? Professional nila kayo. Nakababain mo ta. Ang mga no, marugitan pa iti sapatos na. Ay na,
Nasaya at atao ti asawa. Bumulod kan tumula ang iti long sleeve kan pantalonan. Panagkunakit agkasize kayo mukiday. At damot sapatos kung barabado yu tatang. Saan ko ako na kita, anak ko? Binulod ko iti asawa ni Lola Madelia. Usarek no graduation ni manang mo. Bagbagay yu sigurado na ito tatang. Agyaman anak ko. Ungayam tatang. No makagraduar ni Manang Pia, di agadal tumat ti sentro. Kapilitan anak ko. Awan pagpilyan tayo ta, awan mat kolehiyo dito lugar tayo. Anya nga tanog sardengak pa'y langit ipanagadal ko tatang. Iti anya aga po, anak ko. No agkolehiyo ni Manang Pia, sigurado adakkel ti magastos tayo. Sakto ituloy ti panagadal ko no makapagturpos ni Manang. Ay saan? Ituloy mo ti panagadal mo, anak. Sayang ti tawan. Nadarumbang agsakripisyo. Siyak dahi jay. Kumut-kutong kayo ni ti katatrabaho yu tatang. Kabaalak pa, anak ko. Basit nga inanalaeng ti kasapulak. Naimbaglakit din, tada ni Lola Delia na ayat at tumultulong kada tayo. Uwan nga rod, anak ko. Nakababae na maminsan. Di kay madanagan. Tano siyak ti maadaan iti trabaho. Subalitak ti kinaimbag da Lola Delia kada tayo. Saan laang nga may sa ti aldaw. Adan to ti aldaw akasapulan damot ti tulong. Kat sapay kuma tadumteng day tang aldaw kat kabailak mutan ti tumulong. Ay na, maragsakan ak unay iti kasta akapanunutam, anak ko. Agpasentro kayo kanumot kini Manang Pia itatatang. Uwan, anak. Nagsapol kami ti boarding house sa pagnaadan na. Pagnaadan yung matlang agkulehiyo ka. Saan tanga roda na mapaniti garden itatatang? Saan pa yan ako? Inton bigatan. Agbati ka dito balay, tagdalus ka. Tatang, agan-anod kayo kini Manang ha? Kumusta nga, George? Ada ka di tinabirukan nyo a boarding house nga asidag iti pagadalan ni Pia. Kasi ti apo, aldamat nana. Iso na lang ta 2,500 ti abang. Ay, talaga nagastos ti agadal ije sentro. Uwan nga rod. Naskan nga adumat ti source of income ko. Nang runak at agkulehiyo ni Vincent inton sumarono atawen. Manuwa tawon langan, makapagturpos mo tang tidwa nga anak mo. Ay, numapasamak dayta, ay, malaganan kan taon. Sapay la kumaana na. Ay, sigurado dayta. Ano, masisirib dagiti anak yaw iti Daddy Grace. Imalad ang amin iti inada na. Malada kada kayo adwa ah. Mabalin ka diti makitex, nana? Ay, loadan ka laangan, George. No, dalod mo, makitex saklangan. Ta sabatan ni Pia tinatengken kwarta nga ipawit ko. Sayang amin no agludak at mamaminsan lang ba't na mausar? Ilibre kon ti load mo. Sana, nana. Adubat tanti na ilibriyo ka na kami. Ay na, sino ko mati agtitinulong? No saan adatayaw nga agkakaaruba, George? Hello, Pia, anak ko. Kumusta ka ditan? Nasaya atak mutlat tatang. Naala kong timpaw ityo anateng. Ano sama? Nateng kan 5,000 lang tinaipawit ko. Imbayan ko iti utang tayo ti daduma naglakwak iti nateng. Dakulan day ti abanag tatang. Amuyumot no kasano ti panagtipid ko. Agyaman ako na itamom tagtipid, anak. Wen tamok tirigat ti trabaho yu dita. Agyaman ako na anak ko. Ala, agpakada akon, tadapay naskan nga ramidag. Umawag ak tumanunumalam. Bay, anak ko. Api akas lang makasangsangit ka ading. Agsagana kan, tagpasentrotan. Tapno datati umuna iti pila. First day of enrollment ita. Sigurado nga ando ti tao.
Kasladyak pa'y kayat tag kuleyo manang piya. Ni, apay mat. Awan kadwan ni tatang dito'y balay. Di agawid ka dito'y no tay awan ti klasem. Kailiw kung tulakid din ni tatang manang. Upat atawin laang mat ti kuleyo. No makaturpos ka, di matulungam to ni tatang ading ko. Nalugi kiti mula ka natin. Nababati presyo at tiyambaak, anak ko. Sapay masapul ang makabayad kami iti abang mi tatang. Amangan no papanawon na kami ti landlady. Manungaminan, di saan tayo pa'y anabayadan, anak ko. 7.5 tatang. Abang mi iti tanlo a bulan. Dakkel pa'y gayam. Kasano ngay nga ta? Kasano ti panagadalmi no papanawon na kamin. O sige, tagdiskitarak, anak ko. Naimbagabigat mo, manang miling. Oh, long time no see, George. Anya ti masapul mo? Imayak tagpatulong ako, mamanang. Tulong? Naira na ngamin na nalakatin natin. Umutang ako mapa iti usaran ng iti kaanak ka mga adal iti sentro. Awan ti kwartak. Uray 5,000 lang, manang. Pasensya kan ngam awan ti may tulong ko kan ka. Isublit tumot lang nga pa man na makabawi akiti lugik, manang. Di ka madanagan, ta bayadak mo't lang. No imbagak nga awan, pinilim ti kastabyag, iso atak deram. Uncle George, mabit lang. Si kamot gayam layla ni kaanakan. Ala, pasensya kayo ni Tikas Jay pa nagsasaon ni Mami kada kayo, Uncle. Mawatak mat ni nanang mo. Dudwa kayo lang nga ruding agkapsat, imutan na kayo pa'y. Narigat no pilitan tayo, kaanakan. Uncle, siya kung timangtid kada kayo. 10,000 day to'y Uncle. Sinobraak, tapno sigurado nga umanay. Alaan nyo mutlaang to'y cellphone number ko siya kung ti i-text yun, no, at dapat kasapulan nyo, kan kasapulan dagiti kakasinsin ko. Ay na, agyaman ak unay kaanakan. Di ka madanagan. Sukatak to timpabulod mo. Saanen, Uncle? Adda trabaho. Itid ko latan libre kada kayo dayta. Teksandak to latan, no, adda kasapulan nyo, Agyaman ak manan kaanakan. Apayakas diti pa nagsasauyo iti kabsat yu, Mami. Wala, tano aday bagakan ko anay di, awan ti bibiyang na. Awan na pulos ti denggan na. Sa ita, napos call ti ropa na, ngaw may dumawat iti tulong kanyak. Mami, saan kayo kadi amaasyan iti kabsat yu? Amoy umot abalo ni Uncle George. Awan ti bibiyang kunubalo ni uncle mo. Kas nakunakken ka, dayta ti pinili na abiyag. Imutan yu ti mismo akabsat yu, Mami. Ala, sana nasaya ti kasta. Kasano laangan, no dumteng to ti aldaw, kasapulan yu mo't titulong na. Adamot kwartata. Saan ta kasapulan ti tulong da? Isu asika, di mo panggapan ti tumulong kadagita at tao. Dayta ti biyag a pinili da. Takdaran da! Hello? Asino da itoy? Siyak da ito'y manang, ni Pia. Ay na, naimbag man tayo mawag ka ading ko. Kumusta kayon? Imawagak ta kayat ko tagyaman kan ka manang. Agyaman nak ta pinabuludam ni tatang iti kwarta. Saan abulod day jay, ading ko? Libre. Tulong kun kada kayo akasinsin ko. Ay na, agyaman ako unay manang laylani. Jak tumalipatan ti tulong mo kada kami nga agabsat. Ay na, hawanan yaman na, ading ko. I-text na to, no, adda kasapulan nyo, wen. Adda ak lang ditoy. Nakasagana at tumulong kada kayo. Nangag ko ti saritaan nyo, ye kasinsin mo iti cellphone, Laylani. Di mo't imbagakken ka, ade mo tulungan, dagiti at tao. Mami, no kasta ti mindset yo, di da kiramraman. Saan man ang natangken ti ulom? Laglagi pam ano saan agapo kanyak, saan ka anak kaadal? Mami! Ha!
Maminsan pa'y amamwak, anang ted kay ti kwarta kadakwada, dakes ka kanyak! Uy, dito'y mo't gayam ti pagnanaadan nyo, Pia ading ko. Daytoy lang ngamin ti kabailan mi abayadan, manang. Ay na, nailot nga agpaiso. Kat ni ading mo ngay. Adda klase na ita, manang. Oh, dandanikan aggraduar iti kolehiyo ading ko. Uwin nga rod, manang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami iti kabsat ko. Naimbaglaangan taimay ni Uncle George ijay balay idi na minsan. Iso nakapagsarita kami. Ay no saan? Diyak ko man na amuan, ti kastoy akasasaad yo. Ure saan asigurado ni tatang. Impadas na latta tinapan, manang. Namnamaan na ngamin at tulungan ni Auntie Miling. Ang kasjay mo ti ugali ni mami. Diyak ka mo adamot imot na. Yimot na, titulong akabailan namot nga ipaay. Ay, wen gahayam. Ada ti ginatang ko a groceries para kada kayo. Ay na, agyaman akmanan manang. Dakkelan ti utang mi anay imbaga nakam kan ka. Sa di numanon tinagapwam sika, Lailani. Day off mo itasan ka de. Apay, dakas ayan rumwarak, mami. Di mo kunaan, anapan ka itayan ti kasinsin mo. Wen, ijay at talaga tinagapwak, mami. San kun nga ilibak? Anya manon tinted mo kadagita tao. Groceries kun allowance da. Ay na, Lailani aya, awan ti denggama sao. Di mo't kunak, di mo tulungan ti kakasta klase ti tattao, nga mga tararamidam. Mami, nuyimot yu titulong akabailan nyumot nga ipaay. Saan da kumamot nga iramraman? Di kay madanagan. Tatimot kwarta apagrigrigatak ti itid ko kadagiti kasinsin ko. Kasinsin ko nga anak ti kabsat yu nga imutan yu, mami. Kastan ti panagsasaum kanyak ita, Lailani. Bastos kan! Mami, pangaasi yu. Tadi kay kumamot agbalin nga imot. Iti kasta nga raramiden nyo, mapukpukawan ti respeto kada kayo. Di mo matimbagbagang o may katatang. Nangiyaga kiti na tayo anak ko. Ni manang mo. Adda iti pagadalan tatang. Marabyan nga agawid. Taado ter aramiden da. Nang runa no madanin ti graduation da. Nay, adumot ti groceries ditoy. Nangalan nyo ti inggatang yaw. Inted ni Manang Lailani dagita tatang. No kasta imay ti kasinsin nyo ditoy? Uwan tatang. Idinaamuan na tayan mi. Masansan matan ti panang bisita na kada kami. Talaga anasaya at ti panagpuspuso ti kasinsin nyo. No kasanubot ti kinaimot ni nanang na. Kasta ti kinaimbag na kada kayo. Uwan nga rod tatang. Mababainak nga rodan. Tanaga dun tinait itid na. Dakkel ti utang tayo anaimbaga nakam iti daya kasinsin nyo, anak ko. Makaumay kayo kada iti graduation ko, manang Lailani? Wen, Pia ading ko. Umayak iti espesyal nga aldaw mo. Ay, kamaudyanan na. Nalpas mo matlaangan ti koleyo. Babaan iti tulong yo, manang. Kan, sakripisyo ni Uncle George Nakitak mo't no kasano ti sakripisyo ni Uncle para kada kayo ading ko. Nagasat kayo lang unay, ta saan da kayo abinaybayan ti amayo. Mami, graduation ni Pia inton Martes, mapanak, atendarak ti espesyal nga aldaw na. Adakan ka dayta. Amok ngawan mo't lang ti dengdeng masao. Anya la unay ayati pagsaksakitan tinakam yo ken ni Uncle George. Apay adiyo mo't la maaramid ti tumulong ken kuana. Amo yung mo't abalo ni Uncle, Mami. Saan naktumot lang nga mawatad. Haging ga ka di ita? Kat nasakit tinakam yo ken ni Auntie. Ti asawa na? Ni Auntie Grace, a pobre? Ni Auntie Grace nga ada sakit na? Sipod inasawa na dayta Grace. Nang rugi mo't ti malas iti biyagda. Kasano? Di na mo ti dumngag. Mami,
amok ti istorya da Uncle George ken Auntie Grace. Panagkunayo ka di. Ket nagayatan ni Auntie Grace ti maadaan iti sakit, mami. Apay basol na ka di. Ah, Da kayo kumati numero 1 amang tulong iti kabsatyo. Angam, saan? Taimutan nyo mo't. Pangasiyo, mami. Agbalbaliw kayon. Sakbay amaawan ti respeto kada kayo. Houston, nasakit ti ulok. Manungal daw ngagsaksakit ti ulok. Kasano? Kat guramot ngamin ti linaon ti ulo yo. Iso akanayon ang ngagsakit. Agulimek kan, Laylani. Di mo dagdagan ti sakit ti ulok. Agrobwata kun dito'y balay, ading ko. Paumaya kun dita. Anya ti chay? Ijay silid samot ni mami tinagapon da dya ka nabtuog. Inakman kita. Mami, lumaban kayo. Asidig tayo ni di ospital. Mami, lumaban kayo. Hello, Manang Laylani. Ayan mon, mangrugin ti graduation. Congratulations latan piya ading ko. Dahil dito'y hospital. Intaray ko ni mami dito ay tanaatake. Anya, kumusta ni auntie? 50-50 di biyag na. Anya? Kumusta ni Manang? Aday ta, uncle. Naka-oxygen. Saan pa yan nakapuot nga ginggaita? Manang, lumaban ka. Kabaalam na ita. Ado kami amang ipatpatigkan ka. Agkararag ka. Agluluwa ni auntie. Tatang. Mangmangag na tayo siguro, ading. Nangamsan lamang ka sa o. Nalabit, agbababawi. Gapo iti nararamid na kada kayo iti kalabas. Alaman nang, agpaimbag kawan. Di ka matanagan. Saan da ka aginura? Taipatpatig da ka unay. Nakakaasimot tilangan ni auntie. Agluluwa latan. Awan nga rod ading ko. Sabay ko mataging bagpay ni mami. Awanan ni mami, uncle. Wan garod ka anakan. Anyangay, awan maaramidan tayo ah. Aglunan tayo ti amin. Uncle, nagmaymay sa akon. Anda kami akabagyam ka anakan. Saan ka ngagmaymay sa? Agyaman na, uncle. Kitawag kumano mabalin. Ije balayan ti pagnaudan nyo kadagiti kakasinsin ko. Tapno adalat na kadwa. Nakabailan ti agmaymay sa uncle. Ala ah. Mapatgan na itakid daw mo ka anakan. Kas pagsubad mi iti kinaimbag mo ka na kami. Biyag ti tao. I love you, Mara. Jack mauma amang ibalbalik kasi ti dayta. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Jude. Katsapay la kumata di kan tumauma kanyak. Saan to, Apolos? Mara, sikat ti pagtaytayikan ti lubong ko. Sikalaang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ikarik, sikan ti mauding ayatek. Agyaman ak numatakdaram day ta akarim kanyak, June. Kat daytoy mo ti maipasigurado kan ka. Jakton agayat iti sabali. Sikan tinaglandingan ti puso kan ayat ko. Ayaten kan to'y tagnanayon. Apay, Mara. Medyo maulawak. Ngam awan daytoy. Ay, agbinulan ak ngamin.
Gagangay iti may sa babae iti medyo maulaw no kasting agbinulan. Sigurado ka, Mara? Honey? Wen, ala, ituloy tan timangan. Ngam si kalatan timangan ta saan ako na makapangan. Buyaan kalatan, Jude. Anya? Nang restaurant kayo manen? Iha? Wen, Papa. Sorry. Ay, Mara, anak. Saan kumamit anatangkan ti ulom? Lumabalin, liklikam ti mga ni tiruar. Taado ti maiparit amakan kan, anak ko. Saan na bale, Papa? Pasigmat anatang tikinan ko. Oray, pay. Di mo laam mo no anya dagiti mailala o kadagiti lutlutun da iti ruar. Sorry, Papa. Saan mat amabalin at danggayan tinobyok amangan? Amangan no anya pa'y timakunana. Panagkonak. Nasaysaya at no ipudno mon kini Jude ti maipapalit ti salonat mo. Mabutungak, Papa. Amang ano panawan nak. Dita ti pangsubukan. No napudnukin ka. Wenno saan. Please, Papa. Agtalinad ko mapalimod ti sitwasyon ko itinobyok. Pangaasiyo. Imposible adinan tumaamuan ti may papaniti sakit mo, anak ko. Please. Saan pa nakasagana, Papa? Saan kumapay nga ita? Please. Pangsubukam ano agtalay na atin panagayat ni Jude kanya mo no saan? Mabuti nga ka na. Sigurado nga minapanawan nak ni Jude no mamuan na ti may papaniti sakit ko. Ora sino mat siguro ti agsaan iti biyang na. Anda nga tamat mayat ang mga saway ti anda kanser na. No bilang pagtali ko dan na ka. Kayat nga sa wundat ha. Saan nga napudno ti panagayat na kanyam. Diyak kabala na mapukaw iti biyag ko ni Jude, friend. Iso di tayo ibagbaga ti pudno kasasat ko kunkwana. Please. Agpagpakaasiak, Ana. Anay ko. Nagsakit man ang tiulok, Papa. Sa nabali, iha. Talaka tumarkan iti pain reliever. Yanos mo, anak ko. Ana. Sino ti mawawag iti cellphone ko, Papa? Bibs ko may tagparparang anagan, anak ko. Ni Jude dayta, Papa. Please, pakisumbat yu. Ibagayo arimarak. Anabatik ti cellphone ko. Alya, agul-ulbud ka itinobyo iti kastangar aramidem. Alan, Papa. Rumor kayong dito silid ko. Sumbatan yun ni Jude. Sige. Mabitlaeng nga rod, anak ko. Kumusta nga iti kasasaad ti gayam ko, Tata? Dakkelan ti bukol iti ulo na. Masapol nga agkemo ti gayam mo. Balasan ko. Dakkel una yan ti bukol na. Kaasimat nga rod ti gayam ko, Tata. Uwan nga rod. Agkapsota kiti kastoy mapaspasaran ti anak ko ita. Agkamang tayo iti Diyos, Tata. Isulangan ti mabalin nga pagpatulungan tayo. Adda kaasi na. Patsak nga dinabuhay-buhay ang tigayam ko. Uwen balasang ko. Masapol nga isaganak ti pagik iti mabalin na mapasawak. Nasakit man. Ngamno niya ti plano ti Diyos. Masapol nga aklode. Ana. Mapukpukawan tinamnamak. Ana. Nangruna. No kita agtilangak iti sarming. Nagurutan dagiti buok ko.
Epekto da tate kwa panagkimo Mara. Hangka ko mga mapukawan itinamnama, friend. Ada kasi ni Apo Diyos, kumpat kalatakan kwa na niya. Hangka nga mapukawan itinamnama, ag-imbag kapay. Kasapulan kayo kan ni Papa. Noawan kayo amang patpatibkar kanyak. Amangan no nataya kun. No ipudnom ka ni Jude ti sitwasyon mo. Ad-ado kami kumapay ang amang andi nga kanyam. Mabit lang ha. Ni Jude ti umawawag. Hello, Jude? Hello, babes? I miss you. I miss you too, babes. Ha? Ape, akas na ti boses mo. Ang sakit ka di man. Gagangay lago-rigor da ito'y, babes. Makadlaw ko na. Kanain niya gurigor ka. Umayag ni tabalayo itamad lang. Saan, Jude? Awa na kay Balay. Ayan mo nga, Rod. Adaag di ti balay ti gayam ko. Ni ka di ana ti dagdaramatam? Saan? Sa bali agayam ko, Jude. Kailiw ka, Mara. Kaya't ka makita. Sapay umadani man ti Mansarita, Mara. Promise. Agkita tanto. Inton man sarita, Jude. Oh, adto'y ti pinagatang mo regalom para kini Jod, anak. Pinabalkot ko matan. Agyamanak, Papa. Kat, kabailam nga ron ti magim arumwar. Anak ko, kuyugan ka ang makisinarak kini Jod inton pigat. Diyak kaya't agpakita ka ni Jude, Papa. Diyak kaya't makita na tilanghak. Anya, kasano nga rod ang maitad mo to'y regalom kan kwa na iti Mansariyo? Pinanunot ko na imbag ti may papani ti daytoy, Ana. Nasakit man nga aklunan. Ngam kapilitan. Kay kayat ko na si ti pagtinagan ni Jude. Ngam ti sabali ti pagtinagan na. Uy, anya ka din datangay bagbaga, Mara. Di ka nagkadkad. Saan na narikat ngayatan ni Jude? Kan napintas ka. Patsyak amayat na kan tumutlaang tinobyok. Tiyak kayat datangay bagbagam. Nupud-numutla na patagakan ka. Patgam ti kayat ko mapasamak, friend. Makisinarak ka kan ni Jude. Taited mo ti regalo kan kwa na. Kat alaang mo ti regalo na kanyak. Tunggal dumteng ti Mansarimi. Ada regalo ti tunggal may sakada kami. Agpakpaka siya ka na. Makisinarak ka kan ni Jude. Kat ipasig mo ti bagim kan kwa na. Marikrik-nak ngamin nga umadanin ti apit ko, friend. Mara, ti kayat ko. Sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Saan unay ang masakitan ni Jude? Tadakan to amangan dingay kan kwa na. Sa dinutayan ni Mara, Ana, apay asan mo akadwa? Ay, kwa? Awatan pa man nga umuna di atoy. Regalo na kanyang di atoy, Jude. Ayan tinubyak ko, nak. Ay, ladingit ak Mara. Ngamjak ka bualan ti ipapaaramid mo kanyak. Ana, agsaw ka. Ayan ni Mara. Makaamuitan. Ay, kwa Jude. Tinasayat, sumurot ka kanyak. Mapantay di balay da. Ijayan ti pang tagam iti regalom ijay gayam ko.
Sumrek. Mara. Sorry ang kaduak ni Jude nga may. Mara. Diyos ko. Apay, kasta tilang ama. Jude. Kwa. Anyat napasamakan ka. Apay, nagkutong kamatan. Mara. Mara. Apay, kasta matan tilang ama. Ay-ayatan ka unay. Ay-ayatan ka man. Jude. Pakawanan no naginimadagkan ka. Tinasayat. Panawan kayo pa, Jude. Agsarita kayo nga naimbuang. Oh, apay adi mo mapansarong karan tinobyam ita, anak ko. Ay, saanin, mama? Masapol asur-suruwo ko na lipatan tinobyak. Tapno sa anak tuon ay masakitan. Inton ison timapukaw itibiyak ko. Aniya? Iso aliklik ako ni Mara. Mama, Iho, ita akasapulan na kajenobyam. Kasapulan na ti presensyam. Apay apanawam. diya kaya ti masakitan. Mama, iso asinakon ni Mara. Bagim lang ti pampanunutam iti kastagararamidam, iho. Ha? Di mo ka di mapanunot. Nga abangan no at dangagkabsot ti nobyam no masakitan. Gapo iti panangisinam kan kuana. Mama, Ing kabantayan ti nobyam. Asikaswam, takasapulan na kaita agundaway. saanin, Mama? Diya kaya tin tagpakita kan kwa na. Aniya? Kung nagtumat ka na kayo, Papa. Naupayan ni Jude kanyak. Tasana na nagsubsubli ni Tibalay. Amangan no. Makumikom laeng, anak ko. Amok, Papa. Naupayan tinobyok kanyak. Di na kun kayat. Di na kun ayayatan. Dinalikodan na kun. Anak, di kag panunod iti negatibo. Makapadakas ken katikasta. Tsak malaptan ti pakik ngagladingit, Papa. Dahito ti magmagak ka na kayo. Ano mamon ni Jude ti kasasaad ko. Sigurado adi naktun kayat. Anyangay kat napasama kan ti pagbutbut ngak. Di na kun kayat tinobyok, Papa. Ay, sorry, tata. Basol ko no apay nga agladlading iti gayam ko. Siyak ti makagapo no apay nga naamuan ni Jude ti puno nga kasasaad ti gayam ko. Ay, awan ti mapabasol iti daytoy anapasamak balasang ko. Nasayat kiti. Tanasapsapa anaamuan na ti agpaiso. Ket napanagnagan tayo mati kinapudno. Anarukop gayam ti panagayat na iti anak ko. No bilang pudno, anaupayan ni Jude, balasang ko. Rabin, ngamjak lat na maalat ito turogak. Manon arabiya kastuyak. Kanayon agamapuyat, jak makaturog. Nga uri anyat aramidag. Nilatan mara tilinawon ti panunot ko. Uray kasano ti panangiwaksik kan kwa na. Jak matlat ta maiwaksi a panunutin. Apay akastoy. Jak maawatan ti bagik. Kaslag kupit ti barugang ko. Amang pampanunot kin ni Mara.
Makonsensyak ba't anang panaw kan kwa na? Masyarak ba't latakan kwa na? Numalagip ko ti kinasayat na kanya kiti kalabas. Kaya't kun alipatan tinobyak. Ngam apay asumagsiksik latay ti panunot ko. Apay akastoy. Kasla makasangit ak. Ajak mawadan. Apay agsangit ak. Ajak matammo ti rason apagsangit ak. Apay. Agrubuhatak. Tamapanak iti ayan ni Mara. Naimbag nga oras yun. Tata, kumusta ni Mara? Sumre ka, Jod. Matmaturog latan ter aramitin ter anak ko. Manipod pimanaw ka. Awanen ka ganay-gayan na. Di pa yan mangan. Anya? Di pa yagsaon no kasaritak. Agtangtangad latan ti anak ko. Anya? Ala, mapan kay ti silid na. Iho, bareng makasaritan pa'y ti anak ko. Diyos ko, nakakaasit tilang at tinubyak ang nagaturok. Nagkutong na yan. Mara, babes, andaak, o may kabantayan. Agring ka kuma. Kailiw ka unahin. Pagkawanan na. No ginandan ko, timang panawin ka. Sorry. Di nagpagtanahin di konsensya. Gapoy ti na ita plano. Ay din kaunay. Katjag gayam kabailan. Ti mayadayukin ka. Agring ka kuma. Pangasim. Babes. Babes. Atak. Siya na ito eh. Tinobium. I love you, babes. I love you too, babes. Agyaman na. Nakariing ka na. Agyaman ak. Nagsubli ko. Sorry. No itaak lang ang pakita. Pagkawanan na kuma. Ikarig. Di kan panawan. Ambok akasapunan na kitagong taway. Isuadi ka panawan, babes. Agyaman ak. Chu. Agpaimbag ka. Wen? Laglagi pa ato na kita arapap ta iti biyag. Nakapsut ako, Jud. Iti mabiit. Ipulang kon ti biyag ko iti namarswa. Kadyak kaya't ngagladingit ka iti usay ko. Babes. No sumapul kanto iti kasukat ko. Ni Ana, di kayat ko pagdatuna. Nasingpat ni Ana. Amok nga si kaswan na kanto iti husto. Di kanto agparikot. Iti kayem ko. No iso di makatuluya.
Sika ti ayatek. Mataya ko ni ti mabingit. Iso nga ibawing mon iti sabali. Iriknam kanyak. Kat ni Ana ti kayat ko apang ibawing. Kayat ko makita na ragsak ka. Sakpay nga ipulang ko ti biyag ko. Kayat ko makita ti kinaswit yu kini Ana. Tapno na ragsaka ka pumanaw. Babes. Please, di na ko nawagan iti babes. Nakasarita ko ni Ana. Kat batya ka di nakpaayon day chay. Sige, ag-holding hands kayo. Takayat ko ang makita ti kinaragsak yu. Nang runakan ka, Jude. Ana, please. Aramidon ta ti kayat na. Para itigayam mo. Sige, Jude. Dato ti imak. Amuyo. Agbagay kayo. Ana, friend. Pangasima. Di mo baybayan ni Jude. Amom, no kasano ti panagayat ko kan ko, Ana. Kasta kumamot ti ipay mo ngayat kan ko, Ana. Ana. Owen, friend. Di ka madanagan. Aramidak kami nga kay daw mo. Jude, mapatkam ka di tikid daw ko ani Ana ti ayatam. Uwan, babes. Mapatkan ti kito mo. Agyam, anak. Kayat ko ti maturog. Nabanugak. Kayat ko ti aginana. Sige. Aginana ka. Adda kami lang dito sibay mo. Saan da ka panawan? Mara. Naiturog ko matkayam. Kabayatan ti panagdumog ko dito'y kama ni Mara. Awan ni Ana. Nagawit niya tan. Naimas pala ti turog ni Mara. Nagunag ti matana. Kudilangan tinang palkot iti tulang na. Babes, agreeing kan. Tagtumar kay ti agas mo. Aguray ka. Saan sabat tinagang agas ni Mara? Babes! Babes! Diyos ko! Naglamiis ti iman. Mara! Apay aninipasan nag. Ayatin ka. Palunan ti ayat ko, Mara. Jude, si kanto tayo maisang abay enton kasarma itinobiyok. Ha? No kasta? Adan nobyom, Ana? Wan, nabayagan nga nobiyok ni Kevin. Lading itak no Jack matungpal ti karek iti gayam ko. Ay, Jack nga min kayat nga payan ti kid daw ti gayam ko iso nga
Kampay idila ang dadya nga inaramit ko. Oray siya ka na. Agpadata. Jakmat basta may bawing iti sa balit ti panagayat ko iti daydigayam mo. Isong etapay lang. Kablawan ka ni tumadani na panagkasarayo iti nobyom. Agyamanak, Jude. Katsapay ko mata makailiwliwag kan. Gapo iti napagtangtigayam ko. Kat patsak nga dyan napintas nga plano ni Apo Diyos para kanyam. Iso nga impalubos na nga mapasamak ti kasjay. Agpatipkar ka kuma. Agyamanak. Ana.